Bismillahirrahmanirrahim. Riyakari. Gelî birayên Müslüman. Em hemû bawerin got Xuda bi tena xwe me însanan û vê kaînatê aferandiye. Ew me zînde dike û dimirîne. Ew rizqê me fereh yan teng dike. Ew umrê me dirêj yan kurd dike. Ni'met û qenciyên got em mirov li vê cîhanê jê îstîfade dikin, hemû ji bal wî ne. Tu hempar û şerîkên wî nînin. Lewra eger şerîkên wî hebûne, ji milyon salan heta niha wê nîzam û qanûna vê kaînatê biguheriya. Xuda dibêje: lew kâne fîhima âlihetun illallâhu lefesedetâ. Sûretê Enbiya ayeta 22. Eger bi xeyrî Xuda ji bo vê kaînatê çend xudayên dîtir hebûne, wê ji zû de qanûn û nîzama wê biguheriya, serobin bibûya. Êdî di hember ezamet û qenciyên wî de lazim e em jî riyakarî nekin, ne ji bo xatirê hinek kesan yan ji bo menfîetek yan ji bo hinek armancên dunyewî, lê sirf ji bo qayîlbûna wî îbadet û spasî bikin. Hem ew bi xwe qebûl nake em yekî dîtir jê re bikin şerîk û hempar. Dibêje: وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللّٰهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. Sûretê Beyyîne ayeta 50. Xuda li bendeyên xwe mirovan ferman kiriya got sirf ji bo wî bi tenê îbadet bikin, di îbadeta xwe de riyakarî nekin û kar û xebatên dîn bispêrin wî. Dîsa Xuda dibêje: gelî bawermendan, kesên got hûn sedeqekî didin wan yan bi hawakî li wan qencikî dikin, paşî li wan minnet û eziyet nekin û bi wî hawayî wan qenciyên xwe pûç û betan nekin. Wekî wî kesê got malê xwe ne ji bo Xuda, sirf ji bo riyakarî xerc dike, aha ew xerckirina wî jî hemû pûça di dawî de tu xêr jê nabînî. Gelî Müslümanan, dema hûn bixwazin qencikî bikin yan xizmetek însanî pêk bînin, gelek hişyar bin bera ew karê we sirf ji bo qayîlbûna Xuda bê. Ji bo got mirov pesnên we bidin yan ji bo menfîetek dunyewî bigihêjî we yan ji bo xatirê hinek kesên maldar û xwedîmeqam nekin. Lewra hûn roja qiyametê tu xêr ji wî qencî û xizmeta xwe nabînin. Binêrin Resûlê Xuda ji bo wan kesan çi dibêje? Roja qiyametê ewilê kesê got hîsabê wî bête dîtin, mirovek got li vê cîhanê di cenga îslamê de şehîd bûya. Melaiket wî tînin meydana heşrê. Xuda çi qenciyên got li vê cîhanê dane wî, hemûyan têne bîra wî û dibêje: te di hember van ni'metên min de ji bo min çi kir? Dibêje: ez ji bo qayîlbûna te çûm cengê û şehîd bûm. Xuda dibêje: nexêr, tu derawan dikî. Tu çûyî cengê da got kes bibêjin çi mirovek jê hatî û cesûr û cengawera. Ji xwe ev jî ji bo te hate gotin û tu li dunyayê gihiştî mukafata xwe. Êdî îro tu mukafatek te li bal min nîne. Zebanî wî dikêşin bal cehennemê. Fêrişte, melaiket yekî dîtir tînin got li vê cîhanê ilmê Qur'anê, ilmê dîn xwendiya û daye xwendin. Xuda qenciyên xwe tîne bîra wî û dibêje: te di hember van ni'metên min de ji bo min çi kir? Dibêje: min ji bo qayîlbûna te ilmê Qur'anê xwend û da xwendin. Xuda dibêje: nexêr, tu derawan dikî. Te ew xebat kir ji bo got bête gotin çi mirovek zanaya û çi qas Qur'anê xweş dixwênî. Ji xwe ev jî hate gotin
و تو لدنیای گهشتی مکافات خوا ایرو تو مکافاتك تا لبال من نينا زباني ويدكيشن بال جهنمي پاش يكي دي تر تينن گو خدا الفي جهاني قلك مال و ملك و ثروت دايوي خدا قنجين خو حمو تيني بيراوي و جي تيني بيراوي جي دبيجي تدهمبر وان نعمتي من دجبو من شكر او جي دبيجي چه جهين خيري هبون من مالي خوش بوتا تيد الصرف دكر خدا دبيجي نخير تو دروان دكي تا مالي خو صرف دكر دا گو بيتا گوتن چه مروفك جوان مردا جخوا اب جهاتا گوتن و تو لدنیای گهشتی مکافات خوا ایرو تو مکافاتك تا لبال من نينا ايدي زباني ويجي دكيشن بال جهنمي با رسول الله دبيجي خدا گوتيا احتياجيا من بتوهم پار و شريكا نينا از بتناخوا سوق و اداره كائنات دكم از نحوجي كسيما لحموكاز حوجين منن ايدي جبندين من چه کسی کارك عبادتك بكي بغير جمن کسين دي ترجي بكي شريكي من رويا قيامته ازي وي كسي بسپيرم اوي شريكي يعني لبال من تو مكافاتا وينينا خدا دو قرآن دا جي رياكاري جكار منافقان دايا زانين قوتيا إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس سورة النساء آية 142 براستي منافق دخوازن حاشا خدا بخابينن لولا بدوي خود بيجن مجي باور كريا لإنكار ددلين واندا جي گرتيا خدا جي خاپاندنا وان لوان ودگريني يعني وان جزادكي نشانة دروتيا وان أبا دما رادبن نميجي بالسستاي و بيدل رادبن بذيك كرنا نميجي جي خو نشاني كسان ددن خب كسين دلو دورا خوا مروفين باورمند و قنج ددن زانين خدا جزايا كسين رياكار اها بيان دكي فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراؤون ويمنعون الماعون سورة الماعون آيات 4 و 7 ويل قناب نوالك جهنمية جوان كسار بي قدما نميج دكن جنميجا خوا بخبرن دما كارك بيك تينن جي رياكاري دكن ودما احتياجي كي بوان بكوي نادن یان جی زکات مال خو نادن اها رویا قیامت جه وان کسان ناوا جهنمیا روک که اخنس کره شریق ته با رسول الله و دبیجه من باور کریا از مسلمان بوما و خدا جی جخور دکه شاهد لبراستی درو کار بو درو کر بو دما جبان رسول الله دچه لچوله راستی شوان مسلمانان ته وان دکوجه بازي وان تلف دكي و زفين وان چاندني جي همو دشوطيني خدا روشاوي بيان دكي و دبيجه ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه سورة بقرة آيات 104 أي محمد جي إنسانا مروب هيا قوتنين ويل في دنياي قلك تا كيف خوش دكن وجبو تشتين دل خدا جي خدا دكه شاهد گوتنين خدا راست گویا ل او بخوا جبو تا دجوارتر نيارايا حديثك جي دبيجه جمروبان كسي گو خدا پرتر جه حزناكي او كسا گو جلو لباسين وي جكرنين وي چيتر بن جلو لباسين وي وكي قيافته پیغمبرانا بشكل ظاهري خو قنج نشان دده ل بتبگر و کرنين خو وكي كسين غدار و جوركارا جخوا ابجي نشانا منافقي و رياكاريا إلهي يا ربي هيفيا مجتا أبا تما جرياكاري دور بكي
فهم و بصيرت بديما دا أم كاري خوا جبو قايلبونا دا بيك بينن. ألا إن أحسن الكلام وأبلغ النظام كلام الله الملك العزيز العلام.